Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Aramid, Kapitulo 20, versikulo 35. Nagasgas sa timangtet ngem ti umawat. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. At dagtok-tok-tok bakat. Manang Galia, Manong Martin. Anda kayo kadi, umayak man. Nimot muna ti agtok-tok-tok bakat. Ungarod lakay, mabit na ang tenaklukatan ti rito. Naimbag nga hagsapa, Manang. Kastamat ken ka ading. Sumrag ka pa yan. Agyaman ak, Manang. Wen gayam. Isublik na ito'y bigao yung binulod ko. Kan, umutang ako maitili magasot yo. Pagbayad ti anak ko iti pagkadalan, tani. Awan pa ngamin makukwartami ita. Kasta ka di. Mabit lang ang ngarod, ading. Manang Maring, nagdadakkel dagita petche arap-raputan nyo Sapay na gadong. Ay na, wen, Dalia. Kakaiso na nga damanen na apit ko nga ilako. Tapno adda igatang iti masapsapul iti balay. Wen amanang, ngamda kami, maasya na kinilakay ko. Diyak ngamin matulungan, takanayo nakmet iti pagadalan, tagisursuro aklaka nga rod. Sabado kan Dominggulat kaadak iti balay. Ay ka, taanyangay nga rod. Maawatan namot siguro, tamaistra kakot nga rod. Wen manang, ngam no maminsan, ibaga na anasakit ti sikat na. Ngam anusan na latat ag trabaho, takasapulan mo nga rod. Kasta aya, di mo man lakit di imbagbaga kanyak. Mabalin kumot abaunan tay barok at tumulong, nga uray sagpaminsan laeng. Ay na, kababain mo't amanang. Agtrap-trabaho iti opisina. Ibaon nyo lang nga agbagkat. Ay naading, manipod ubing, binagbaga akon, asaan arumbang nga agpili iti aramidan na. Tapno inton dumakkel, saan ton nga agbalin amanag tagibasit. Ay kat nasaya at ano kasta, manang. Ni matatamanting ti masabat ko. Nakabakla iti nakasako. Anya nga tati karga na dayta. Naimbang nga oras yo, Tata Martin. Papanan nyo kadi. Kanyan niya daytawit yo. Abono, barok. Ipan kuman iti garden, tapang abonok iti mulak apitchay. Kasta kadi, Tata Martin? Wen barok, si Kangay, papanam. Mapanak man makibasketball. Kakaiso ng awan klase may ita. Ading, adda ka din ni Jong. Ne, apay ka di nga adda ka, Manang. Nakaumay ka mo't. Kuang amin, nilakay ko. Nasakit ka naman ng tisikat na. Iso asaan ang makabagkat. Numabalin ko ma. Ayabak ni Jong tagpatulong kami amang bagkat na nabatbati nga abuno iti balay. Taipan mi iti garden. Ay, kwa. Manang Dalia. Diyak kamin pagbagbagkatan ti anak ko kat. Sa maysa, awan matla ita dito balay. Ada na pananda ka dagiti gagayom na. Kasta ka di. Alangarad ating, pasensya ka na. Kunak ngamin numabalin tagpatulong. Wen, Manang. Mangkita kayo latan iti sa bali a pagpatulungan yo. Sige nga rod ating, mapanak pa'y. Sana para bagkatlaang ti anak ko anya. Sapay abono. Ay, unay kit din dagita nga gasawa. No apay nga minta saan daan na paraboran iti anak. Kaasi damag. Kasta ti kunan ni mo anakan ka, Dalia? Wen manang, iso nga idikas ti timbagana, pimanawa ka dagos. Ay, no apay ngamin, anapan ka pay laijay. Kat adamot mabalin mo nga asit gan asabali. Adamot di anak ko.
Kuang amin manang. Iso nga iji tinapanak. Tawan unay ter aramidan di anak ni Mona. Ala, inton maminsan, dito'y kalatan nga umay agpatulong. Ay na, agyaman no kasta, manang maring. Naimbagang sapa, Manong Martin. Ada ka din ni Manang Dalia. Ay, umunag ka ading. Tay nakayaban. Madamang amin nga agche-check iti exam dagiti ubing. Di na nalpas idi rabi eh. Tanabambanog ngamin. Kasano? Kasangsangpot na. Naglaba adagos. Ay na, talaga ang nagagat ni Manang Dalia. Simple laang to'y balay da Manang Dalia. Ngam nagpintas mat. Nalawa ba sito'y salas. Sa bali ti kusina, kan agsinumbang hirti ayan ti banyo kan si Arda. Sa adda talo ababasit a kwarto na. Ngam na makalpas ti anak ko iti panagadal na. Saan la akas to iti kayat ko pagbalinan to ti palayme. Kayat kumot atay dakdakkel kan nalawa pay. Sa gumatang kaming tumatan iti kotse. Ne, Mona, nasapa ka mat ading. Wan manang, ta agpatulong ako ma. Umayak ko mabumulod iti 7,500 mo. Kasapulan ti anak ko, iti pagadalan da. Martin, Dalia, nakaumayak. Tayawis ko tiyo umayo ije balay inton Domingo, kalpasan ti misa. Agdiretso kayon to ije balay, tasimmangpet ngamin manipod ije abroad tay buridak akabsat mi. Kat silibraran na ti kasangay na. Ay, katwan amanang. Kan tikid daw na gayam, da kayo kumakano ti agluto kadag iti maisagana. Day talaga yan manang. Ay katuna. Tapno masabalyan man matbiit ti trabaho. Inaldaw ngamin agar din. Ay kat nagpapadaan tayon Ang pagyamanan tayo. Taiso ti pagtataudan ti pagbibiyagan tayo. Wan matkit di manang. Wan, umay kamin to. Tapno kumustaan mi mamut ni ading Mila. Manu atawanan asaan anagaw-awid dito'y pagilian tayo. Mona, anyangay, kumusta ni Jong? Dandanin agraduar saan ka di? Ay na, doa pa'y atawan ti palabsan. Kaslakas jayan dandanay agraduaran. Kamaw dyanan na. Matungpal matlangan ti arapaap ko. Ama padakkel ko ti balay may. Aya, ay nasaya at ano kasta? Ay, syempre matamanang. Engineer ton ti anak ko naman. Kan saan laang aday ta. Gumatang kamin tupay iti brand new ako tsay. Alangan mo't amagmag na kami akanayon. No adda papanan may. Ala, sapay la ko mga rod, tamatungpal day tangarapaap mo. Ni mo na matimasabat ko. Naggapan na nga ta. Ay, Mona, naggapwam ka de? Ako Di taman ili. Napan ko in cash out in pauit di kasinsin ko nga aday di Canada. Ay, kasta aya. Sige, labsan ka pa'y nga rod. Sige, manang. Adamat gayam ipatpatulod tay kasinsin na nag-abroad. Ngam apay, adi naman lamalagip abayadan dagiti nakautangan na. Mama, ikandak iti kwarta. Agsingsingiran ti landlady mi. Katawan maitad ko. Kanayunan niyo ko ma. Tawan usar ka sumurot kadag iti kaklasik inton field trip mi. Anya, naibus mo dya intad ko kan ka, idi napalaba sa bulan? Amuyo matan mama. Nagado ti pakasapulak iti kwarta. Sige. Inak to manen agbulod. Ngam, para lang iti pagbayad mo iti boarding house mo No para iti ibagbagam a field trip. Ay, oray, di ka pala sumursuro. Anya, saan mabalin mama? Nakababain mat kadag iti kaadalak. No sa anak asumurot. Isu apangasiyo mama. Mangiremedyo kayo kuma.
Ni matmanang maring ti malabsak arumor di ta balayda. Papanan na nga taya. Manang maring, adan sakit papanam Ay kwa, di talaang matayan dadalya. Kasta aya. Apag iso. Ijay mo ti papanak ita. Kasta? Ay, wingayam. Nadamag mo ka din? Tian niya, manang. Ay, nakakaasi dadalya nga agasawa. Dakkel tilugi da iti panagmulmula da iti nateng. Napisti ngamin dagiti imula da. Iso nga agparparikot da ita no pangalaan da iti gastusan da. Tadakkel met tigatad anapukaw da. Anya? Sapay iso kumati gagarak ita manang. Tay nakumamanin bumulod iti kwartada. Kasapulan launa iti anak ko. Ay, kasta aya? No pa'y kasta? Ay mapantalata ijaayan da. Padasem ti umutang, bareng adalat ta ti maipautang da. Ay, kwa? Saanan? Sige manang. Adagayang pa nakasabali. Inton maminsan tulaangan. Sana bali ta kakaaruba tayo laang mat. Kun asidag di ta balayda. Nalakalaang amapan ko sa rungkaran no kayat ko. O sige. Da. Ay. Na yan ni Mona. Di na pa'y amo ti makipag-Greek na iti kaaruba na. Dalya, kitaam ni Mona. Nakatakdar iti ruwar ti grocerya kat nakabit-bit iti bag. Kan nagadoan naka-plastic bag. Unngag paiso. Sapay nagdadakkel a plastic bag. Kaslamat adda ulayan na. Ni, dayjay. Adda kasarsarita na iti cellphone. Alam, darasan ko mati umay, tani, nagadutingan ko. Tsak mo't maawit amin na gito. Anya nga tano asid ganta manang. Darasan ka sige. na nakman. Mona. Nagadun sa taawit mo Maala, tatulungan da kan ang mga wit kadagita. Uy, nagaduti awit ko. Kasangay ngamin ni Jong inton Sabado. Kat nagado dagiti inawis na abarkada na. Kastamot ten dagiti kaadalan na. Iso nga inmayak nagmarket. Ay, kasta. Ala, tulungan da kan. Nagdadagsan dagita imot mo. Saanan? Urayik lang ti anak ko. Taisun timang tulong kanya. Kasi madaan ti dalya kan Uncle Martin anyan, hanang? Apay anak ko nam ti kasta, anak. Wen tatunggalag ka sa pulan ni Auntie Mona. Kanayon na idang asit gan. Ngam ita tamarigregatan da. Gapoy tinapasama ka dagiti mula da anateng. Di namat idaan mo nga asit gan. Wen no, malagip. Ay, wen. Talaga nagasat damot no may papan iti panaggarden. Ken maistramat ni Dalya. So ano may papan iti kwarta? Adumot ti kwartada. Ken maysa, awan anak da paggastusan da. Hangem, nagadumot dagiti natultulungan da. Wen nga rod nanang. So na lang, tagunggun dawayan mo't idadagiti tultulungan da. Maysa ditan day jeng Auntie Mona. Ay, day tangarod mo't tinasakit, anak ko. Hangem, sapay ko ta makapagpanunot da. Kat itatakas day ti kasasaad da Dalya kan Martin. Sapay lakuma tatumulong met ni Mona. Kat noan yaman ti maitulong ta, ay tulungan ta met ida, anak ko. Manang maring, dumagas kayong tukan ni Ambo ije balay intong Domingo, kalpasan ti misa. Tagkakape kan agparte tayo man iti native a manok. Kas panagyaman tayo, gaputan nakabawi kami matlangan. Manipud pan nakalugi mi iti panaggarden mi. Ay, nasaya at mutnukas ta, ading. Manang, kat dakkel unay apagyamanan mi kada kayo. Ngamin, natulungan da kami. Asino nga iti agtitinulong, no saan ada tayo matlaang nga kakaaruba. Ay, wen gayam,
Nadamagyo ka di ti may papan iti anak ni Mona. Apay ni Jong, manang. Dandanin samot ten aggraduar iti kinainhinyero. Ay, day tangarot ti dakkel aparikot ita ni Mona. Tanakik out iti universidad apagad-adalan na. Naisungsong iti barkada. Sakit nailumlum dapay iti utang. Ay, kasi nga rod ni mo na ita, manang. Kunak no aggraduar di anak na. Ngam saan mat gayam? Oh, Mona, nakaumay ka mat. Manang Maring, nakaumayak. Taada ngamin parikot ko. Kat madagdag sinanak. Nakik-out ni Jong iti pagadalan da. Kat ti parikot ko ita, dagiti inented ko apagbayad na ko maiti pagadalan. Kan iti boarding house na. Kat saan na matgayam nga imbay-bayad. Sapay awan pangalaak itan iti pagbayad ko kadagiti naurno nga inututang ko. Dadalyakan, Martin. Di mo ka di malagip ida? Saan ka di atunggal agkasapulan ka kat umasidag ka kadakwada? Manang Maring. Gapo ka di tawananda kat di mo malagip ida? Amom, kadagiti panawen nga agkasapulan da iti tulong. Adda ka di malagip mo nga ura iti naminsan kat tinulungam ida? Kuha. Iso ajak itan makaasidag kadakwada. Gapot mabainak unay. Gapot ati ammo kat domtang to ti panawon a sumaya ato matibiyag ko. Kat jak to umasidag iti pada ka tao. Ipagarob ko akabaulak ngam saan mo't gayam. Nasaya at mat tanakaamiris ka mo na. Isungay dun maminsan, saan la kuma at agdama ti intay panunutan. Ngamin, adu ti di tay pay ammo ang mapasamak iti masakbayan. Kas kumay ti dayta. Ti ammom kat kabailam, kandimon kasapulan ti padam a tao. Angem ita, masapul mo matlagayam ida. Uwan nga rod, Manang Maring. Iso nga ita, mababaina kadama ng dalya, kan Manong Martin akaaruba. Numa nagtulong ka, kat di na kanto malagip ti tinulungam, tinto na marswa ti mangsubat kan ka. Nga rod, di tayo kumamauma nga agaramid iti kinaimbag iti pada tayo at tao, ta bendisyon ti supapak na. Papagayam, di tan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Lara Ignacio. Iti direksyon, Virgie Baclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.